Alhamdulillah, udah cukup kebetulan sehari. Lah dateng Pak Sarako. Iya Jong. Nih serba apa? Cerita tuh ngaji, kisah aku. Pak, si kok kiku harus sekecil. Iya Jong. Yang saya ngajak beda-beda ya. Sudah mulai. Iya Pak. Sengkok udah tak bisa harus terusin ngaret tuh. Aku tuh bangkit nyari laku. Laku apa ya? Iya. Ada tarkamat langge, ber. Pola bisa bantu sengkok nyari kelakuan. Debat langge iro. Ya mau terbed. Ada pasti bedoreng ada. Mat. Malangge. Mat. Malangge. Coba siapa fa iloko. Marah lo tahu apa cereng-oreng lah sules. Mat. Kakek cik. Ya kan nama cik. Tujuh cik. Neneng dinak dulu ya. Ya sengkok ke keseleng. Iya Mat. Berapa na apa cik? Mak furun lagi kan mak. Deh Mat. Sengkok kan nari minta tolong. Minta tolong apa? Ada luangan lakon kan nggak salah aku ya Mat. Kok kontrol aku. Ya mun lowongan ya ada ngitangkan dengan cik. Duh, padam ya Mat. Padahal kok cek terus salah aku. Letak teka saja dengan bapak. Masa cerengnya tua ngaruh, kayak sukses yang ngono singko. Setiri Mat begini singko sing menedeng tua. Ya mangga kila cek maksan na salah aku. Mah ada bi singko ni kuno kita tangkan. Siapa tahu lagi tangkan cepat lupa laku.
Iya mat tuh udah ada telepon. Ki coba aku lebih kau ya. Iya mat. Siapa nih? Halo, Den. kakek mat. Iya. Demah ya tangan cari alaku ah. Badelo ngane kadang kaki ya. Iya bodoh. Iya Den. Dekila kerem datang WA ya alamat ya. Iya kira kira men kau ala kaki ya. Iya. Iya Den, sekelangkong Den ya. Ya. Dia mat berde kelakuan ya mat. Begitu. Tapi ada benih yang ngidina. Kaki aku tuh ke Jakarta. Iya mat tak apa. Yang penting kau aku. Yo wes mat sing kau mulia sekelangkong ya. Iya cip. Deki bengko alamat dia lagi kerem kawian. Iya mat. Mulai mat. Iya. Pak. Pak. Bapak. Pada apa Jong? Ya ada nak pak. Kan bersihkan kan. Apa Jong sih kan Jong? Sing kau ala aku pak. Alhamdulillah. Ketika kita kok nemu laku ya nak. Iya pak. Tapi sing kau benih lakuan yang dina. Antara merantau. Kuna ketika kita pasukan antara merantau. Bapak adalah tuan. Kita kini nak ki bapak. Jalalah kau dina berapa? Mau nang dina sing kau lakuan apa pak? Kaki tak lah tau TV kelakuan dina cek melarat. Latih nak pak makai sing kau mantukat merantau. Sing penting kau di kelakuan. Latu aki pak. Ya mengkaki lah cek mantap antara merantau Jong. Ya bisa kau yatin. Juli kaki lah mangkat. Iya pak. Yalah pak kopi kesering kesel. Pak, sing kau lamang kada. Iya Jong kalau lah mangkat. Tengah tiba dengan kisah orang dia. Jaga tengkah dia Jong. Orang di Jong mengelak maga. Insya Allah bakal selamat. Iya pak, sing kau mangkat deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Heri ya, saya kirim alamat Wiwanan ke. Teh, Siapa itu? sengko teh kanjeng tempat langge. Bukan, kita ada apa itu? Iya teh. Oh iya, itu. Iya teh. Lalu jadi lalu cong. Iya teh. Pakai lah kau ongkol ke sengko itu. Iya teh. Ya, mau kau ongkol cong. Dan lagi pergi sekap dia. Selingaki lah aku kan ada kedik teh rajin. Tapi sengko tak kena perta jadi kan aja. Ya pasti ada posta sampai di. Dari macam mereka pergi lah aku lagi. Iya boh ya lapar amare ya, lapar di itu ya. Ya masih pesan ada kira bos, pesan gue di dia. Berarti karena ada cucu kena ke pertaje. Cong, tuh kau di Narwing kau kina ya. Sengko antara Kalimantan, urus suku saya desa. Jaga tuku deh cong ya. Kalau lah apa bener, deki hasilnya lah kalah ke TV cong. Teh, kakek kan kesengko kira kenal, masa nasi bertaja kesengko ini. Akhirnya cong orang yang cucu ben rajin. Insya Allah tuku dia mau kasih ngelola cong. Bekal ramai ya. Ya mau kakek lah kakek bertaja nak kesengko teh. Insya Allah kau siap teh aja nak aman dari kakek. Yalah cong sekolah mangkir ya. Iya teh.
Ya Allah, ya lah setahun tangan anak adek kabur. Pas dek remah karep anak. Teh, Buka ke mas. iya teh. Demam lecek teh. Lagi mana? Rasana kirim mama. Kabur leka kita dek kabur. Cang siapa tuh? Kecebing kok hidup baik timku. Siapa nih pun? Halo. Apa, Mat? Cuk. Kaki tidak rumah karep. Bapang pakai tak beri kabar. Tak nih seraka bapang yo. Sing kok benis tak berenang kabar, Mat. Sing kok ya tepang si buah malolo. Ya, makilah si boy nga apa ria cuk. Monoreng tua. Wajib kabar rin. Mari tak kira pikiran. Lah ada ye beuy, Mat. Tang bapak jelas roh ke Roma. Minggu edeng dia. Diki minggu lagi rumah tangga alamat. Iya cuk. Bisa kau kabar salah mah. Iya, Mat. Dah iya teh. Deh cuk lu benih kan tak beri nak kabar. Kan orang yang tak sibuk tu. Akhirnya salam dek kaki. Suruh entar dia perantun. Kudu iya man. Iya teh. Ku pas dek remah man. Cereng sing kok tak tahu alamat. Iya teh. Sing kau beri bereng lecik alamat. Ya adalah ciling deh. Oh iya man. Iya. Ilaw teh sing kau lagi mau lihat kan. Iya man, iya man. Sekarang kong man ya. Iya iya. Nah teh. Iya iya. Ya alas apa? Ada orang yang namanya. Tutup air aku jeng duhur. Alhamdulillah. Ya kok lah para ketemu nabi tangan. Rasa kerong. Rasa tahun tak apa-apa.
Li, deki mau bodoh itu sengkok, kau boleh tak ada ya? Sengkok lesu, teh dua. Oke, bos. Kocang tukang ojek hari ya laut. Abah, Pak masih berdering ngemis. Mata palo dah ku presiden. Cuk, le cuk, cuk, le cuk. Tak langkong ba, tak di presiden ni. Jo, cong kok jelok ngemis ya cong. Keng tada dek tangan nak. Siapa bahannya menahan kaki? Mat le cuk cong. Aku masa tambos andi ring tua modelingan dia palengkin modus ko mengaku enje bang kalau bertaja cek kaki jaring tua natang bos Cuk, le cuk. mai banyak kerder dinata usah ramai dina Kok taruh ke tangan nak cong. mai ba Allah weh cong kok taruh tangan nak. Cuk, le cuk. Cuk, mai banyak kerder dina ba cong kok taruh ke tangan nak. mai ba Cong baburu cong. ba pas ba pas Cik ba cong. mai banyak Cuk, kerder dah apa yang ba baburu cong. ba pas ba pas